me to be here, in order for me to survive and learn. I have learned that future is really in our hands. Background ya batswadi ba rona e ka se bolelo seo re leng sona, e ka se bolelo seo re tlotla re ba sona. Re ka etsa difference ka hara malapa a bo rona. O tshwanetse o ikemele, o itsebe, so that o tsebe ho etsa right decisions. O kgone ho tseba hore le hore ka nako e nepahetseng. Hape le hore re be le self awareness, hore re be aware ka dintho tse kantle tse ka affectang rona re le bana ba sekolo. Ke hopola hore hara rona hona le batho ba etsang biology ebile ba tseba rona ho di-drugs di cause-ang e le hore o tlo kula o ikgopole hore na wena ha o qeta ho tsuba mo o ya tlelaseng o ntso mamela di-peer tsa hao ha ntse di re ha o tsubile o tlo pasa nnetse o tlo hlaha o na le 100 hona motho o tlo ba le yona. We are brought to bring the maximum impact in the whole world. So, the maximum impact to have courage and stand up. Your dream doesn't become reality through magic. It takes sweat, determination, and hard work. My name is Fahona Fatoma Happy from grade 8. And my father, I say the future of our country and our school is in our hands. Where am I from? You have to work hard. Let us encourage our brothers and sisters to stop letting boys in their ways. Never let anything distract you in your studies.
mantswe a Father Dr. Benedict Makgata ha re ke hana ka nna. Mme ka nnete le nna ntse ke ya ka ena ke re ke hana ka nna. Haeba kotareng ena ke pasitse lowest mark ya ka ke 30, kotareng e tlang teng ke a hana. Hona wa re ruta hore ha re tiiseng. I am an ambassador of my family. I'm representing my family when I'm at school, so I should strive hard not to disappoint them. Ha re fika sekolong mona ra itebala ha re tloha fela sentse re bapala bolo. Ntho e nngwe hape e teng, ho na ntho tse ding tseo o tsebang hantle hore ha o di etsa di tlo isa ho fail, empa o di etse fela. Babuti ba tsubang di-drugs, babuti ba tsubang matekwane, sentse ke re le tsitsinyeng. Bona bofele bo bobe. A ke mokoti ntho e mpe tswala ka mathe, le nna ke a tswala ke re kswa. Lesotho le letala ka moso. Lesotho e nkwa le naha hore e fatshe haholo. Nka tsa mohlala ka South Africa. South Africa nnete ke hore na tlola molao e ngata but e hlakile. Ha e pisa le Lesotho ka reng. Basotho motho ha sa fela nka tsa mohlala ha sa ntse le 14 fela. Ha tloha fela ke bone mnyenye wa tsuba hore le nna ke mo follow. Ha re na self-esteem, ha re tsebe ho ikamohela. Ha re ikamoheleng. Ke ratile mantswe a mang mona a Bill no le Du. Ka nnete, taba tsena tse builweng letsatsing la kajeno se ke ra di nka fela. Re nke re lebale hlohonololo hore ebe bontate ba ile ba re tjhakela tsatsing lena hore ba tla ba ruta ka ntho tse. Ke tla leboha Dr. Father Makgata ka ntho tsa buileng ka tsona tsatsing lena le masole ohle a tlileng. Ke re re a leboha le ka moso a le tlile re tla itshwara hantle le ho feta tsatsing lena hoba ke utlwe ntate a ntse a lla ka ho etsa lerata boemo ba ho fela le yona ntse ke tshwara ka matla kswa ke bae fela ke a leboha. St. James High School staff, teaching and non-teaching.
tseo ka nako nngwe ka baka la nako goba jale ba le bona fela metsotso e masome a mane classroom ga re le nako ya go dira tseno mme ra leboga ga o tsona le batho ba tlang ba tlotla ba dibua taba tseo tse ba tlhabololang dikelelong re leboga gape gore tse dingwe tse ka bang a mangwe a matitšhara a nna dithetse ba mpa ba ga ba luku ka nako eno ba batla go fetele content eo ba tseba gore di ka yona ba o makala motho ga re tseba a tlisitse argumentative proposition mo go kena ka tabeng tsa bona batswadi ba bona re phedisana jwang le bona mme ra leboga ga e le mona le ditshitse ka jeno lona bana ba ka ke batla go fela go lona bonyake ba boditaba tsa botlhokwa gagolo ka nnete gampe re bonagale re fetile go tloga ga re tswa mo re seke ra elela le go sasa ga baiti ba batho go tloga ga re tswa mo tsela e re buisanang e leng gona tsela e re buisanang le metswalle ya gona ga re bonagale re fetile ke ne batla go akaretsa mo tate tsela soipaele ka letlholo ba batla go le bona gape bosasa ka nnete lebitsong la matitšhara a St. James High School re lebile gagolo ka thuto eo e re fileng bana ba bona le tlamololang ka leboa le ka moso ke a leboa dirang gape dimbaka Tratado de Guas, vacaciones de Sabota, Lemoa, Nicola, Ozanaisiga School. Really, Ozanaisiga School, Sinan, Sassin, Sassin. Really, Guagas, taking Kakiaga, Sina, Yata, Sina, Animal Sina. Leona, and my teacher. Who are in the one resident course here, who has the money I was greatly inspired. This was inspirational, especially when it comes to the concept motivation in terms of intrinsic and extrinsic motivation. I learned a lot and felt like I could have taken a notebook to note important points that were imparted for us, really. And the career guidance was a learning experience for students as well as for teachers. It has improved. We hope we are going to improve and look at life with a new or from a new perspective and change and go further and gain courage. Let's know whether it's a doctor, not only a priest but also a doctor by qualification. I may have asked, in what area of studies have you obtained a PhD? I am inspired and I am on your heels. I promise maybe before I retire I would love to have acquired the same qualification. I need to be teaching at our home. The sky is the limit. The sky is the limit. Follow now at grade level. In the next 5 to 10 years, Letlana Eliatamela, Hawu, Father, Doctor, Hollywood, Honari, Dijulandra, Valley. How did he say, Helen? Really, he said, Petrons are on the Tlafala. The social life here on in Tlafale. Until apetite Galagola, I draft the speaker, Eddie Mosata Mamuna, that Teshunyana, the way Sanana, who had made a tap or 20 government.
ka nnete. Ke nnete Paulus o re, Paulus a bua hore botle bo ke bo ratang, ebile ke bo labalabelang, ke bo tsebang. Ha ke boetse, empa bobe bo ke bo hloileng ebile ke sa bo rateng, ke bona bo ke bo etsang. That is the conflict in the person or the predicament in the person. Ka hona tiisanne ha re pele ho etsa hantle ho feta hantle, ha re etseng hantle ka nnete, ke se tshwetswe ka mathe. Ke a leboha hle, ha ke batle ho bala leleme tlhapi.